Kanekadek All India Radio Shillong, kakubor ban puli dailus atas Kini kilong kimat makongsan jong kakubor. Dai ban pensuk kirukam penyaikam hakaliang ke customs, kanang ban plilat bat penklannya ke jingkai pateng hapadang ke India bat ke Bangladesh, ong AKM Mashiur Rahman, nong aibun jong ke menteri rang badu jong ke Bangladesh. Sam Menteri Ketanat Panchayati Raj jong kesoka pedeng Narendra Singh Tomar yaki National Panchayat Award 8,000 khat khandai ha New Delhi hinin kesni. Kajing nyaw vote na kebentak election sitang samoy jong kesela constituency kan sedang mentah menstep hagapo prabaji. Bat latep don buram yakamet jong Archbishop Dominic Jala hinin kesni. Unong aibut jong ke menteri rang badu ke Bangladesh ke Sheikh Hasina hakalian ke yok kekot AKM Mashiur Rahman henen kesni ulong badai ban pensuk ya kirukam penyat kam hakalian ke customs kenang ban plelat bat nang penklan syushu ya ke jingkai pateng hapadang ke India bat ke Bangladesh ulong babaro artli kiri kidon bon kilat kilenti ban kentiu arsha ya ke jingkai pateng ladala ban weng ki katu kat ni ki jinge Urahman ulakran ni kini hakacia lang jong kidong don benta hakayok kakot jong ke India bat Bangladesh kepadang long menta hagwa hati. Menteri Ketanat Panchayati Raj jong kesoka pedeng Narendra Singh Tomar ulasam ke National Panchayat Award 8,000 khat khandai hakacia lang kebelalong ha New Delhi hinin kesni. Yaki kusnam lasam syaki panchayat bat kijela haki kerdan bat kitup bapher na kebenta ke jintre kam jongki bakan tup haki jingla ban syakri hok yaki kam. Shispa kendai pusan teliki kusnam lasam hapok katup Din Dayal Upadhyay Panchayat Sushakti Karan Puraskar Alpau teliki Gram Panchayat Kilayo iki kusnam hapok katup Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar Bat lai teliki Gram Panchayat Kilayo iki kusnam hapok katup Gram Panchayat Development Plan Award. Arpo artliki Gram Panchayat kilayo kusnam hapok ka Child Friendly Gram Panchayat Award bat hendo telik jela kilayo hapok ka thup Panchayat Puraskar. Habakran hak jialang utomar ulong bakinong yok kusnam kinlong kum kinong penpriang kubor syakiwai pat ki panchayat bat kin sam jingtip jaki syapang ki kam bat jing syakri hok yakakam kanang bakiwai ru kinyat hakalanti jong karoi kapar. Kajing nyaw yaki vote na kebentak election sitang samoy jong kasela constituency kan long mentak singi hasap divisional office seseorang bat lakmi lenti baka result kan mi hakapo khatwe sitang minstep ni khat arbaji sitang singi chief electoral officer uba FR Kharkongor ula pentim baka jing nyaw kan long hadu hendriu sin bat kan sedang nadu kapol prabaji minstep bat kane kan simpur kumbalai kanta ai Ula pentip ru bagi supervisor bat kinong yarap jongki kidai ki bilayok jing hikai bat kandon ke jaka ban nyau yaki vote na ki VV pat hapo ka hol. Ya ka hol ban nyau yaki vote an pahara de ki laikan hon ki bor pahara kata hakabenta baninkong da ka CAPF ka ba da ki armed police jong ke jela bat balai da ki unarmed police. Ka Income Tax Office Bangai Gaun rengkat ke jinga trailang bat ke bor penya District West Garo Hills kalapan long yak outreach program nin kesni ha conference hall jong ke DRDA Tura ha ke balaya donlang u Additional Deputy Commissioner Ramkrishna Chituri u ADC ke West Garo Hills u CN Sangma u Income Tax Officer Ward Golpara u Rakesh Kumar ke Block Development Officer ke Drawing and Disbursing Officer ke Branch Manager jong ke District ke Chartered Accountant bat kinong tray jong ke Income Tax Department bat kibe. Habakran hak jihalang ka Joint Commissioner jong ke Income Tax Range Bangai Gaun ka Rani Lama kalapentip ikinong shimbanta ba ka jingtmu jong ke program kalong ban pensung thu yaki brio shipang ki jingkate jong ke Income Tax ka e-filing bat kiwede ki jingtip kibede bat ke Income Tax. Ka Indian Air Force kalasiat artillery ki namding balatip kum ki BrahMos surface-to-surface missile Hatrak Island kabadan hakidolunong Andaman bat Nicobar hakasni baar bat hinin kasni. Kani ka jing siat namding kalong kum shibenta jong ka jing hikai ka baki jule. Ka Indian Air Force kalayat ho lingbao kirwo babaro ar kini ka jing siat namding kilalong ki bajom.
Kani kadek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya ka khubor. Kanong ba Shillong hanin kasngi kal ai kublei khatdo yo Archbishop jong ka Shillong Archdiocese Most Reverend Dominic Jala ha ka bala tapno ya ka met ka basa jong hasanda jong ka yemani ba Cathedral of Mary Help of Christians hala imkra ba jong Father Otto Hopfen Muller missionary jong ka kanhun riunyam Salvatorian baru apostol jong ka nem Catholic ha ka than chatela mingi. Kaching la anyam on tap kalas dang na do ka por shibeji no paisingi da ka mas bat kaching puli ya kishiti skaulam bat hadin kata la ra no ya ka met sa ka jakatem. Umanti rang ba ka Megalia u Konrad ke sangma ula ajing kren bat penpau kaching skaulam. Kat bau MP jong ka Shillong uba Vincent H. Pala ula ya thu shapang kaching wan ra ya ka met jong Archbishop na USA sa Shillong. Ki Bishop na ki benta ba phe jong ka ri kilawan banya don lang hagan ni kasngi on tap. Daki hajar ki pai riunget jong kabalang Catholic kilewan sa Cathedral ban kublei khatdu yo Archbishop Dominic Jala ubala klatno haka jing tingko kali haka Lusa County, Oakland, California haka shipoltaring menta ubnai. Katanat sipai duriau jong ke Bangladesh kala kem khat saungut kinong tong dok ha ki badai kinong India na ka fairway boy jong ke Bay of Bengal halor ke jingkeno bakila jam sha uput usam jong katanat sipai duriau ke Bangladesh. Ka kunhun pahara jong katanat sipai duriau Bangladesh kala kem ni kinong tong dok ha ka steps ki baar bat hadin la aitino yaki hakipulit jong ke Mongla Police Station. Yakani la pentikna do nong ai kubor ki Inter Services Public Relations ISPR nakbanta katanat sipai duriau Urashid ul Alam Khan ha unong ai kubor jong Prasar Bharati hadhaka. Da kaching yok kem yakini khat saungut kaching don jong kinong tung dok ha baro bala shakem ha fairway boy ha ki arpulai singi baladem kalong handriu paulai ngut. Namar kaching buon palat ki kali ki balet cha pollution testing center kabadon Hamuti Nagar nakabantaban yo iki pollution under control certificate ka sarkar jala manta kathmuban pleshu yakum kini ki center hakanong ba Shillong bat hakijaka ba pher jong ka jala ka Meghalaya State Pollution Control Board Office kabadon Hamuti Nagar kadai tangmaka ka jaka test yakal air jabo ka bami nakikali bat nadu bala pentrikam yaka Motor Vehicle Act bat mai hapo ka jala kumba sapa sanpo hadu sanspa tali kikali gilet man lakasngi shakan yaka jaka banyo yaka certificate. Katuna transport jong ke jalla ru kayatho balapatha iki company umpanyang bapher bakin play yakum kini ki center hakijaka de petrol ki baton hakanong ba Shillong. U Captain Baminshua jong ke kanho ni lekai cricket kari India u Sourav Ganguly ula shimti nin kasngi yaka kam kum president jong ke Board of Control for Cricket in India BCCI. Kajia lang jong ka general body ka BCCI ka blalong nin kasngi kala benchat ha uya ka kam ba onya lam yak Indian cricket na ka banta khandai benai. Da kajing shaje jong Ganguly la pen kutno ek borsan sha jong ko Committee of Administrators bala thong da ka yim bishar ba khle do jong kari India. Hakani kajia lang ya Mahim Verma jong Uttarakhand lajit kum Vice President bathamai ya J Shah lajit kum Secretary batu Arun Dhumal ulayo banbat ya kam kum Treasurer katba Ujayesh George jong Kerala ulayo banbat kum Joint Secretary. Ke India kalapin mi kajing maha mi kinong let jinglet bakin long ki bahusyar bat pit ngor habaki let cha Turkey. Ke Indian Embassy ha Turkey ha kajing maham jong ka kalong bahwan la 4 shimladon kanu kajing ja basngusi hapo kari handrai kinong let jinglet kin haban long ki bapikir. Kalong ru ba ka sarkar kala juyo padiang mi kajing kali na kinong India ki balet cha Turkey shapang kajing long jingman ha kanikari. Kato kani ko kubor kalakut na All India Radio Shillong hakapo prabajeng inyaso bat ki kubor na ka Daily Station kani kadai All India Radio Shillong.